Githagathago kiria kirathi na mbere kaunti-ini ya Samburu gitiguthira giatira o ni thutha wa gikundi kia atungatiri kaunti-ini yo gukumithia njuragano iria iratabanirio ni mbiraru. Tunapigwa risasi kama maswala ya msituni na bado tunataka tukupigie kura. Makiaria na andiki ya mohoro atungatiri aya ni maugite Samburu aria maikaraga Laikipia matirarorwo na njira iria yagiriire, makiuga gitumi kinene kia aikari acio guthi Laikipia ni gwethera mahiu mao irio riri miena imwe igumirwo ni ng'aragu nene. Hii operation imeendeshwa na wale viongozi wa Laikipia wakora ambao wanataka kuiba kura, na tunataka kuambia president kwamba haraka sana asimamishe hiyo operation. Only a temporary situation. Mvua ikinyesha sisi tunafanya nini Laikipia? Lakini kama haijanyesha ukirudi na hiyo ng'ombe ukufe, kwani kuna kifo mzuri? Ona kuri oguo andu eri aria mararathirwo ni mbiraru no marathi na mbere kwamukira urigitani thibitari nene ya Kenyatta na ya Maralal. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.